Wathar Langso Police Station ben patir pi ponsi anti drugs awareness program asai keteng pon. Thepliaram Degree College ki bijia dimaklong ka humrida. Plikebra sirke bangdeng kar biri sunim sorong aja farman terika mame keseng pon. Indigenous Faith and Cultural Protection Forum Mahin Pen District Workshop ke Paman Pon. West Karibang Wathar Langso Higher Secondary School Pathu Aklam along R25 Doxier ni Wathar Langso along Low Charlie Arisoi Jang to Pan Pang Rumsi anti drugs awareness ajai make take pon. Labang so ami along Wathar Langso Higher Secondary School Principal Pensi May Chari pon. Laso along Manpeng Alogia Manpen Wathar Langso Police Station OC Bipul Gogoi Samson Singh T College Principal Dr. Biswajit Roy Lapen KSA Long Klempang Puram Singh Topi Pen Cheng Lok Penang High School Charlie Arisoi Jang atum chetong gunpen Mesen pen May Paten pon Wathar Langso pen Korsing Teronan Kilo Birta Malang News. হয় আজি আমি বিশেষকৈ আমাৰ হামনেন আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই মানে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এটা সজাগতা অভিযান সভা পাতিবলৈ আমাক মানে নিৰ্দেশ দিছিল এই আমাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি বৈঠালাংছু হাই সেকেন্ডাৰী প্ৰেক্ষাগৃহতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল লগতে ওচৰত যিবিলাক স্কুল কলেজ আছে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে তেখেতলোকৰ শিক্ষক প্ৰিন্সিপাল সকলো অন্যহাতে লোকেল ভিডিপি স্থানীয় লোক আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল সকলোৱে ইয়াত সহযোগ কৰিছে সভাখন বৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে বুজাই দিয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ড্ৰাগছে কিখিনি অপকাৰ কৰে আৰু পুলিচক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে সেইবিলাক সকলোকে আমি আজি ধুনীয়াকৈ বিতংভাৱে এই সভাতে সজাগতা মানে কৰা হৈছে আগতে কৰা হৈছিল যে মই প্ৰথম আজি 2 মাহ হৈছে এটা প্ৰথম এইখন বৈঠালাংছু এলেকাত কৰিছোঁ অন্যান্য জেগাতো কৰা হৈছে কিন্তু প্ৰথম মই এইবাৰ প্ৰথম বৈঠালাংছু ৰাইজৰ সহায় কেনেকৈ মোৰ বৰ ধুনীয়া সহায় পাইছোঁ ভাল পাইছোঁ আগলৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু নেক্সট এখন মানে আমাৰ চেমছন কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছে যে তেখেতৰ তাতো মানে নেক্সট এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব মিডিয়া থ্ৰুৰে আপুনি কিবা ক'ব নেকি কি কয় মিডিয়া থ্ৰুৰে কিবা ক'ব নেকি আপুনি মিডিয়া থ্ৰুৰে আমি এটা মানে এইটো সকলোকে এটা এইটো বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ পঠিয়াইছোঁ যে এই সকলো ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ড্ৰাগছ যিবিলাকে লুকুৱাই ৰাখে যি কিবা খবৰ পালে ইমিডিয়েট আমাক পুলিচক খবৰ দিব সেই অনুপাতে আমি মানে ড্ৰাগছবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাবলৈ চেষ্টা কৰিম শেহতীয়াকৈ দেখিব পোৱা গৈছে বৈঠালাংছুত বিশেষকৈ ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱ এটা পৰিছে বৰ্তমান কেনেকুৱা স্থিতি হয় মই ইয়াতে 1.5 মাহ মানৰ আগতে 3জন ল'ৰাক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে পোৱা হৈছে তেওঁলোকক জেললৈ পঠিওৱা হৈছে অন্যহাতে আমি অপাৰেশ্যন এইবিলাক চলিয়ে আছে আৰু চলি থাকিব কিবা ইনপুট আছে নেকি আৰু ইনপুট এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে নাই যদি আমি চাই আছোঁ সজাগতা নন কাফেৰি মেমেনাই ইলতুম ইস কাৰ্বি আংলং ওয়েস্ট কাৰ্বি আংলং লাপেন এন্টায়াৰ কাৰ্বি আংলং ইলতুম কাৰ্বি আংলং অতকনো বসমি ইলতুম লাবাংসো অ্যাওয়ারনেস বাংকে কিবিপন লাসুসি বিপন পিগালাং আথিমা লাবাংসো ড্রাগস পেন বাংকে চেপে লোবিং নজি লাপেন ড্রাগস পেন পুরাম লো ড্রাগস পেন det aku ilutum nong dolang la ilutum uwi lo charli mo uwi kimi tum school going college going smartum la raki hormu ki chok pine gutkha la pilo biri cigarette pen chenglok lahe pen chenglok ampar ke piniarni drugs nan take chu lason thaglong la pen drugs ki chu pen peno kana hok apran ke tam nang dupik lo la pen laso drugs jong si lahe uwi kimi tum jong si nang chu polo te la ke tum society mote tum hamphang tum khe bangke pilo wir nang pawir kok isia bidilang lo la ke bang khe kang tu tum lake abidilang no lake ilitum khay phana pobirji aphan lase lahe ben ilitum ka cherok tok ning pulote lason nonason awareness ilitum je than che pare cherok tok mege padu lapena bang khutin bose me labangso jitu responsibility bangke deng phonang pu lalo lapen jasmet pet nile uwe kimi to phan ka churing ring tung bang lalo non nanglitum la araki hormu kicho phante nanglitum non khela dhula di খেলা ধুলা নাথু এথলেটিক নাথু পুস্তমে ফুটবল ক্রিকেট পুনৰ কাপাথু লাপেন লো চলো লো কাপৰ হে আনাথু জাসিমেট আৰডিচি পিনাংপো আথেমা নালতুম লা নন উই কিমি স্মার্ট তুমসি নন পিনিয়ারনি লোকচালি স্মার্ট তুমসি মোয়ানি Jengkha Rongkhang Education Block ke Padut Hepliara Marong Degree College Kikim Kerang Jia Dimaklong along Senior Secondary Rangsina College Principal Dr. Trilokia Deka Kahomridang
Labangsa sai kamalong chirap chetodun lecturer Gangasagar Upadhyay, Jengkha Thepliaram Degree College Principal Josna Bepi, Jengkha Municipal Board Chairman Sarsing Phangkyo, Kangbura Teron, Reng Sing Timong Pen Mei Phuchun Bang Pen Chenglok Ongdung Committee along Arpuke do tum chetong dun rinti. Laso Thepliaram Degree College along Kecheng si Art Stream Pen si Than Pang Chengji la pen, Apithu Pijo Pen Science la pen Commerce System antapado Ponji Puta Mei Phu Kangbura Teron Pen Ningje Pon. Jengkha Havarta Kethe Dunga Havar Mate Ongdung Kacharli Ausomardo, Sonsi Science, Commerce la pen Art Stream along Kacharli Atum Tami Hilowing Mate along Kaprega long de along si Penang an Kacharli Atum do, la pen Keboy that Arada Tumke Aka Hilo la pen Akia that Kabia Tumke, Kemesena College along Kapachali Dunun Ia Tumsi Ke Thek Pon long Ki Ong. La Siladak Degree College Kangpu Ponji Ke Ladak Havar Arada Topan Kemesen Kacharli Awar Sai la pen, Ang Thek Kemi Long Pon Poputami Pukangbura Teron la pen Dr. Trilokia Deka Ningje Pon, Laso Kahumri Damoho Dr. T Deka Kaningje Pon Ke Adimaklong Kemesen lo Mate Mepiga Klamsi Kelong Lupusi Ningje Pon. Thepliaram Degree College Mephu Chunbang la pen Committee Atum Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan, Prabjin Pen College Building la pen Chinglok Asanasan Kenang Sora Hormu Hortar Kerab Dunjia Pansi Chuning Ripat upon Pelang Pipen Bida Singteron Nangkelo Abirta Malong News. Kesa nal tum pini aso Jengkha College ku nakahomri long PC ke theglong la pen PC ka ningje ji Nilige Jengkha College chairman lo government chairman lo nilidum dak Jengkha long higher secondary dupik lo private lo ta free pho bagdo pen sorkari school jadu tela higher secondary prohibited pen itum ausmatum kunal selampo kirani khiruni kala dongka kale te ha nogang hujai lahai selo kailo dim se selo lasi kidu gila ausmatum han kapapor heji awar sai kipi phansini tum dak Jengkha long ta Degree College binai pun tum rat pen singwailo chekro si niltum ladak Thepliaram puadim long Jengkha Degree College pu kibiji phansil de bori bomlo asoalam the banke sorkar long le lo autonomous council to lelo asi autonomous council under ke do education department na hin pen IS hin pen langka humri langka pelang charge phan pini rangsina Doctor sir, you are visiting here. Yeah. How you are looking for the sites of Degree College at Thepliaram School? Actually, what happened, that instruction is given by our prior authority. ISR instructed me to visit the newly proposed Jengkha College. But presently, I observed the land side. Side of land is very well, I think. And those were the hopes and aspirations of these local people regarding the development of higher education. So I think it will be very suitable in future. By visiting continuously, you are coming from the Jengkha area, isn't it? So that's why how you are looking for the environment. The environment is very good. I think it is not in the roadside, no. It is not in the roadside. No chaotic what it is environment in here. There is a very congenious environment in here. If a college will be established in here, no, I think it will be very suitable for the educational environment. Moreover, I think that there are so many forest feeder institute here. How far I have knowledge about the Jengkha, no? So I think it will be what it is success in future, I think. As per your visiting here and looking here as a good suitable the places of the Thepliaram Degree College. Yeah. Then when will be the start the college? They actually, the instructions actually what that instruction authority not instructed me that it will be started from the 23-24 session. But GB or sponsoring body of this institution, they want that is they will be started this session from 23-24. If they can arrange it, I think it will be started from 23-24 session. And I think since a long time regarding higher education, what problems are faced by these local students in here, it will be solved very soon, I think. As per after establish the college, the teacher will be available to be
give the student give the quality educations. Is there any available teachers for the college? Actually, still I am not taking all the information. Firstly, as they're visiting my program, I just firstly visit this site. The next I will be it is confirmed that the teachers are appointed or not. That I think listen that they have already appointing process is going on as per the norms of UGC. So they will maintain it because they know about it, and those the experts that come here to take the interview. Aningkan mangason thak si pining le thota karbi risonim so rong aje ke talonjia phan ar koi ni phai troxier ni karbi people holtara langso long mirjenga chataya long tirika mame sing pon tang bangso me karbi jutang asong tiri pia me puchandra sing kro pen se me chari pon lapen kongchen mang bida sing rong pipen se me ke phalam theklar dak pen jai pon me along aluhia man pen karbi ang long autonomous council CEM Dr. Kuliram rong hang chetong tu lason se MLA bida sing inglang karbi ang long autonomous council EM MSC ke do an lapen prek jam ke theke ding pen chenglok atum ta chetong don sike bang je ingdeng pikebra sirke karbi resonim so rong aje mesen pen ke pajun ponjia phan terika mame sing pon pikebra sirke bang deng karbi resonim so rong aje aparman kadu kabe chedon sar pen ke dam tanga sengkan terika mame phuki khitang MLA bidasing ingleng aphan puthot me phula pen ke dam tanga sengkan ki khitang terika makong chun bang EM Richard tok bia phan kong chun bang pek thusi puthot alang le tumpen me pha ponsi san chama me ke seng ponjia phan sta me chingwai pon di phuben advention han senang ke palia Birta Malong News. Ingdeng Likera Sirkep Karbir Sunim Soronga je Katalon Pansipini Tirikama Mai Keseng Lasi Chedon Sarpen Tirikam Amai Pupen Konsun Bang Bang Kepini Karbi Cultural Society Tiripiatum Tang Dak Monlo juga Damtang Karbir Sunim Soronga je Tirikama Mike Kang ni bomatum bidasing lenga kahai lapen Richard tok bia kahai to mansi puthot ingdeng plikera sirkep lasokar birisunim soronga jo katalon je phansi atum bansi arpu ko bodai pon thulo kusi Karbi Cultural Society tiripi amai phu pen pang dak monno masi chedon sar pen si kroilo lapen ke kapre ka sub committee atum han ke mo tirika mama itum independency pang dak pon pola pen pachini pokusi pinil somai si kaching wai chona kapre ka saing deng ke abi chok lobo ini na to chingwai long pini likia basir ke bang deng Karbi risum sorong aje karcho katalon pon je pan ini si intang kring tirika mamai seng pon lo sila bang so amai ke dam tang aningkan likia benar ke bang deng Karbi risum sorong aje tirika mamai ke cari pon atumle thot se non ke bang ji likia basir ke bang deng semal tu cari pon po athe ni tum Karbi jutang asong pan kado beni tu mat halo ke dam tang aningkan ala tu klaim ke dam mesen lapen tangka maha mu kepada menceng lok asontin la bangso kiki ke kan pon din kan biju tang song hin pen ke thek dam long ateng mangi sin kang samjindo alang tum klem thek pami selang li tum han la bangso ning ka che the pensi uthot alang li tum phan la plikebra sirkep ang deng kan biju sum sorong aje nengkan suri na ing ko da ka thom apharman ka alang tum ma hin pensi uthot cari pon tu sining thelo kadobe karbiara tame karbia khe jutang jibal la bangso ka chinghon pen labang so puthot ke bang yang deng labang so kar bidun jong aje long nang cerap nang kiturun po bidi sore nang pidun po ning thedo kardom alui sarpo non man tu chingwai belang da chingwai dap po si nili tum jase met per bang ke la non ke bang ji la ser talen man ka jisik pon la peneng la pliker basir ke bang deng arong aje bang ke plikep basir ke arong aje bang ke la ke bang ji 2024 suri ini yang korek planning kan labang so share tali naban sing disik pon matlo hala bang so phalaman nasi peneng la aplikasi sirke ba bangke asontin na mota me claim pedam pon tu din mata
Nizang Kari Banglong number is Duaramla constituency ka Parlopon, Wathanang so ser dihuna klamalong me phu Pradip terang pen me chipahem phu ponsi, Janajati Dharma Sanskriti Suraksha Mas ame Ignipon, Janajati Dharma Sanskriti Suraksha Mas Kimang Ponating Lake, Bharat Kechari Aron Along Kedo Article 342 Arlo Ingdeng Hini, paragraph 2 along Kipuda Mateng, Komat Niabang Pubang Pijong si Ametang Tribal Anim Rokom Chi Open, Kapregan Nim Rim Dunlo Pulotangte, Alang Nitumapan ke ST Pu Hokponun Edet Jiputam Mayalong Thanpon, Bangsolong Aluhiaman pen Arun Terang Lapen Prexam Aropen May Pulapen May Piatum Chetong Dun Lapen RD Dojer Alam Teche Thanchimom Ponsi, Mesen pen May Pachun Pon, Chintong pen Longki Benang Kelo Abirta, Malong News. West Karbianglong, Ladakh, Sergihun Aklamong, Janajati Dharma Sanskriti Manspen, Isya Workshop Kidi. Naso Workshop Kidi Bangke, Hep Karbianglong. Dibasang Bombak, West Karbianglong Long, Inlong also, Janajati Kidu, Anapan, Isi Awareness Program. Awareness Program ke Lakulo, Jadi itu Janajati atau Imetang rights ke Pipima, langsung ke Cicini lagi apa? Alpen itu apa? Especially Janajati apa? Constitution long dia provision duma langsung dalam tiap kita kecitan dia pasal itu nak Mondol Timpen, the constituency circuit do constituency circuit dalam Mondol committee tu nak kita ungkapkan Mondol committee atau apa? Kita timung pakai state pen, menurut kumbang apa? Poliram Timukai, Alam Tumbanglo, Alam Tubensi, Ladakh, Mondol, Associate Secretary, and Jenglok, Anton, members of Anta Ladakh, Nitum, Janajati, Suraksha Manspen, Janajati, and Kima Kemanti, Mamu, Pisikama Tapaman, Lasso, Awareness Program, Lasso Kachim, Tandia Pasi, Isia Workshop Tipicol. So, Workshop of the Tampo is thinking, so the Lam de Lilo, India Constitution of Article 341, 42, 42 ST upon laso approvision ng bank pima ke top kada plain picture dalang laso ka ping lak ya pansi ditun Janajati Suraksha Mas ke ka demand bolo ke laso bank picture serak si ditun Janajati ke do an ban ke constitution isya safeguard ng pinagi constitution ating kan lo pulo punte Janajati a criteria do pipi aton aropensi Janajati puita ma hala so ating pen Kapuiri akupan kriteria long kili dundia pan bangke dak bangke ST hills ba ST scheduled tribe pen alak long pan bangke delisting mate adak bangke amen in tanangku bangsi itu India government pan buanang tuniri nang pusing injada kado kabe West Karbianglong long ke constituency circuit pen ke bang worker akun pasing itu pilih bangke kan cuma Mangga amai ha Nizang Karbianglong lebih dam Nizang Karbianglong itu elo, la workshop bang kadang bang elo. Nah tu is nanti East bang elo, the West bang mati non. Kalau West is nanti kita bilang ni. East bang elo. प्रश्न हो जा नमस्कार कार्डम जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच Rong doing tiarong mendulindu kecola pen radabari matapan karcho ame paman pon. Ar koi ni phai trok arni ada bapor pen lakhain koi rapli Deopani constituency ke parlo upper Deopani rong doing tiarong don prokep sosiara retum chingrum se mendulindu kecola pen radabari matapan karcho ame paman pon. Bangsolong SGB Monsing Tokbi, GB Balingti, Rongaperangki Longkingti, Chinthong Asar Borsing Tokbi, KSA BDC Amai Porajib Ingti Lapen Rongame Karatum Chitong Dun Siar Deep Pitun. Mendulindu Puge Rong Si Khajana Kahoda Lapen Rong Rup Kacipa Clara Pansi Jasimet Kipudam. Labang Sorong Parok Resir Kebra Pokebra Plia Ningkan Pen Rong Chukim Ponsi, Peningan Keningkan Tokebra Sirkepan Artanang Pling Tanggu. Labang Sorong Along Kedobari Marat Banghini Jona Rong Pila Pen Ramson Tokbi Atop Hantame Karcho Pon Padopon. Melong SGB Monsing Tokbi Pen ke Than Pon ke Karibia Khelong ke Hakwa Hut Pen Talapuson Rong Isi Chingrum Si Mendulindu Kecho Padopon Pon. Laso Kecipabir Bidet Jia Pan Pusi Kedam Tang Penangan Ningkan Malom Pen Nang Klem Bom Bang Bomason Tak Tak Si Pining Le Thota Klem Pon Lupusi Alang Lipen Ningji Pon. Bang Solong ke Theke Dingka Chetong Pet Do Anang Bong Kenang Sot Alam Thi Hehuya Puthak Sitame Chethan Chimum Pon Si Anesan Chora Pen Mesen Pen Sai Pachun Pon Hanjang Nang Subena Egyptian Rong Pi Nang Kelo Abirta Malong News.
meaning ke kopi lah. Mana la lendu mendu pu ke leng tung ki irda karbi tung ki irdam ke khajona hodai pen la pen rong sipalang me putapu la se nili rong la arado an atum dabang cirung cirek pen isi rong asarpan karchu lo la pen khajona hodai la so a program lo pinia bangke oh kecewejun dapat tik o an la son patik du Rong pen kosan kopi pilo ke cetong dak komamalo rong asar doji la sampai ni dum. Rong asar cetong ke dak SGB ta nang cetong dun. Pen rong asar da bang thom ni bang fini nang cetong dun. Kopi pilo lang. Abelu lapuan velu ju pinia program ni litum ke en pon ke. Da nang ke du hodak pen nang citerek plot da ke bang tu ke 72 ni andulu ni litum arta pining pen an. La rong na thuki siksa ke mu pen hala langli ta than bom lo la hai an velu ni litum ke to war ring pen non putala hem su puta ni litum ke non puta chi thek long le lang adon tin ta arad bang ke du lo sitame hem su tai hum ta vela mo litum to war bang bom ho tak si langroi do labang so langroi lo ne tum dolong thekang labang so dolong tan ke da so ne thailong kopi pui nang li labang so ta ma so dolong alam ta ripur bang ke pipik lo sita rong doing tia rong long nilitum pini program ke na bang ke nilitum 1954 pen pineng 2023 an nilitum sal long that pen ta playing tang lo labang song bong pen nilitum pini program ke an bon ke nilitum la an ta playing that pen sami nilitum arong along pu nang rat nang dudun tip mane rat ave pute sarda manun ni la puson si nilitum ning isi ning chit he pen si la piniang bongke rat barim kalchu maplai pak wet pen sitami bo bang si nilitum program en lo apena bere ko pipilo nang litum pini nang sini program ki bipon a program ke la lo sarjo nilitum nang litum phan la media sarda manang chu hang lam bangke nilitum la an rong a tapling det pen pusami piniani government pen thang Dong kamukam waisang stadium along hiniang deng All Assam Badminton Championship angdung kitipon. Dong kamukam waisang pathu aklam along kedam tangar koi ni fight trok arni pen kari tang klengdun tournament pen All Assam Badminton Championship pathu pedopon. Lason se ar koi ni fight trok siar ni angdung kiti paman pondo. Labang solong men's open double along amrid rok pila penari asang ho si pegu atum cepa haipon. Veteran mixed double along Abhijit Dutta lapen Monalis Neha tum cepa haipon. Veteran women double along kami kari bianglong Autonomous Council a CEM achor sang pika cheteron pila penari asang ho mirmali teron pia tum si cepa haipon lu. Lapen tu boys under 13 double along pangthir tisu la penari asang ho tum si cepa haipon lu. Labang so ingdeng hini All Assam Badminton Championship angdung kitipon along kari bianglong Autonomous Council a CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dorsing Ronghang EM Ritesh Inghi MSc Ward Commissioner lapen kalitang klengdun teron achor lapenari asang ho tum chetong nun se mesen pen angdung kiti pachun pon dong kamukam pen janta binang kilo abirta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.